Solok na inian ba malo sira hutini bene bede. Amodo fale ho hao, Venâncio Pereira e o programa Lia Maxões ho jesuita sira. Malo sira ita tama no ba domingo padala ora nuno dessa rima tempo como mnian na bemak monu iha 24 de setembro de 2023. Evangelho foti hosi São Mateus na bemak hatuir na sanai. Iha tempo na ba Jesus hatuir aikna no ikidane ba escolante sira. Reino da lehanian ane santos na idanebe rai sena kukon babuka ema tu serviço iha netos ho uvas. Sira lia tuir malu atu ema ida simu osan ida iha loron ida. Afoi ni haruka batos. Totuku sia dader ne saio hodi hetan selu nebe lahalo buat ida. Nyadihan basira imi mos bahau netos. Hause selulolos imi kolen. Sira ba. Iha loron manas boot no iha tuku tolo loro krai nia saitenik hodi halo hanesan ulo. Sai hikas iha tuku lima loro krai ni hetan fale ema lubun hodi hateten basira. Nusa imi hela loron tomak ihane hodi lahalo buat ida. Sira hatan bania tan emaida la bolu amin. Nyedihan basira. Imi mos bahau netos. Molok loron atumonu tos nain dehan bani atan. Bolu ema sirane mai hodiselu sira kolen. Hahuhu sirane be mai ikus to sirane be mai ulu. Sira tukulima loro kraik nian mai hodisimu osan ida. Hafoin sira uluk nian mai hodi hanoing atu simu liu. Mabe sira mo simu deit osan ida. Simu tiha sira mumun toos nain hodi dehan. Sira ikusne kole deit orazida. Maibe o tanesan sira ho ami nebe loron hawai ami loron doma. Maibe toos nain simu hasoru sira. Belum haul hasustar o. Itane lia la tuir malu atau osimo osan ida. Lori buat nabe onian hodi tuir odalan. Hau hakarak fo ba ida ikus hanesak ida nabe hau fo ba o. Hau labele halu tuir hau ni hakarak hau buat nabe hau nian. Hatudo oni hirus tan hau ni laran lia. Nune ema ikus se ulu fali sira nabe ulu se ikus fali. Mawalin do sira lia maxoin. Maluk do sira. Evangelho da ohin convida ita to halo fila fal examinação de consciência quando va botabemek ita deve, botabemek ita merece, ou botabemek ita nia custa, ou botabemek ita tem que reta tu ita na dever, tu ita responsabilidade, ou botabemek ita tem simu tu ita na colen. Tebes da lebarak ne ita usa sasuka terne pema ka normalmente ita hakarak folio benefício ka interesse asba itani an. Ia evangelho de oine ita bela profeta ituan katak ita hareba botapema ita merece. Da lebarak ne ita obriga fali ana imaromak atu forma ita atuir ita ni hakara. Be evangelho de oine kule kona va tosnai na nemek livre atu fo dollar ida det basira nebe mak ne polo ia da santo kunen tambi hitane contrato tam sira hitane contrato lia tuir malu tina kata sira beba serviço cedo liu ia de tos desde da sane tolo correcto selo dollar ida de agora tos não é livre a tu fosse nebe mak ba serviço horas ida de horas rua de mos heta hotu dollar ida nessa sira nebe mak serviço horas anu de rua também lia ne tuir malu tina início ora sira besimo ostande dollar ida rate ne $1 rate nebe serviço horas sanu reserva ne sin satiar sin nervoso tamba serema ami serviço loron toma loron sun amni kulit atumoto amine hetamos hanes ser nebe serviço horas ida rate ia laran moras ia inveja ia satiado ia hirus ia lakmata aí lembra da varak acontece e temos loron maluk sira lembramos de facto ni hatene botabemek diak baitere idak tus lolos na tu losi trabe le husu botabemek ita merece mas be botabemek marama sente kata ita merece se marama sente que ita merece $1 ita agradece
Se maroma sente minha pensamento divino, minha lógica divina, minha forma na com misericórdia, minha forma na com compaixão. Maroma que sente que ita ne merece runi atu hetan bote barat, ne sei fo. Se ne se suka de nian. Agora o problema ita ne mos lor ne, ita usa ita ne se suka. Ita ne talo bara, hala confusão ita ne fuan, hala ne fuan lah mate. Ita ne san kanter itu ne, ita sa karakter ituan, ita ne selala moral ituan, tampi ne. Ita cara how tambah how ni serviço barakliu, horas barakliu, do que devido horas girane, how tinha retam barakliu. Ita ne hanu direito, ita ne hanu dever, ita ne hanu obrigação, ita ne hanu merece. Maroma dia hae. Tos na ini dia hae. Bit nero oin ko le dau kata ka foba o dolar ita det, o serviço loran toma kirane. Ini so lugi Timor ne, ita halo bata $3 ne. Na hototo ba serviço $3. Agora em Timor de contexto, serviço $3, for phone maar een buat barang lalau ita ni cidade sire ita ni bairro sire sabra na fati malu se ita husu grasa to entende itu an kata paroma hatene buat be maka pas-pasan baita tebi moris ne dia ke baita simu buat be maka ni baroma fone grasa de baroma fakar baita ne pedi baroma ni hakara ni foma ita lebih obriga na baroma atau foto ir betul mi ita hakara atau benefício ita ne dalam baroma ita halo boti da novena ne di novena e barra novena hakrai maroma responde keras. Essa maroma la responde ona ne satia do fal para kurat ba novena. E ate magne, wan hira ni hal novena ni problemas dominian problemas osanian problemas família nian problemas psicologia nian problemas moral saúde nian ni novena ne baninas matelos. Grupo serceni hakat tama la konto. Grupo carismático, grupo misericórdia, seide grupo seide ne kartama. Atu ba benefício ni an. Mas hoje ni hetan te graça esse dia, maroma hotu ni haluar, novena hotu ni haluar, terço hotu ni haluar, missa hotu ni haluar. E não é um desafio para tirar ita nem modos. De vez em quando, cada lavalo bela acontece. Ita husu malu será, atu ita consistente, atu ita ia compromisso espiritualidade, atu ita ne ia transparência espiritualidade e nem maroma futa hoje. Desejo bem mim bom domingo de justiça. Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo.